Lem fai lava ona wawai na lo matautia ma lo sisili ese ma lo mamalu lo mātou atua. Awa tu mau lava ia te oe le ato toa mea oma. Silisili lava oe mea oma. Silisili oe tupu mātua oma. Le ave se silo matautia ma lo mātangofie. Awa le se se whaolo vi inga tu mau ia te oe mea oma. E o ia te oe mea oma. Dala le mātou te whaafitai tua ilo mātou tua. Wa oe o se tua o lo soifua pea. Oe o le tua i le wha moe moe ola. Oe o le tua e tumu i le alofa muti vale. Tau tia fōle nei aso mātou moli mawina i lau tau singa. Au whamnianga i tele wa e whamnia mai ma saa mai ai mātou o lau whanau. Mai li tae au si o mai fōle nei teimi o le fiafi o malu mai le pong sa. Mātou te pātu le tua, ia mau mātou whae e au mātou uru, mau mātou whai atu nei fiafi. Whaaftei tele le tua. Ia vi ia lava lau suafa e whaamvau. Haftai fōle mo nei teimi. Nei amano mātungo fia mwhai on whātou nuina. Mātou mai ai e whātou nukula mātou Paul Klame. Mātou te whalongolongo ai le tua ia o fionga pa ia. Se o mātou tala ina mau mātou whalongolongo iai. Le ai lava se poto po se ato toa iai mātou le tua. Na oe iai le ato toa. Oe au le opu, oe au le mana. Ma le whau unga. Mātou te fia manuia ia te oe mau o fionga. Le upo lo iai le olo, lo iai le malosi. Lo iai le mana. E mawhai e o na suia ma liu o mātou tangata. Mātou wala watu nei fiafi whau umai lo nganga. Whau me omola mātou whaia nei po. Whau le mātou talanoa, whau le mātou whalongolongo, whau me omole tua. Wai, mātou te naunau ina i awa nei, pa ufua se mata uola upu nei fiafi. Ai o mātou sapoina mo mātou ave. Mātou te inuma, ai ai lau fionga nei po. Whaile mwhamnianga mo i mātou. Talo i e whau le whalongolongo o tangata nei po. Whau umai fo i a te awana se au auna. Whaia lau whinangalo. Amteina lava oe, whai wina oe la mātou mawhitanga. Mātou Paul Klame mo le mātou ta upu. Ai ulava me oma, ia vi ia oe lo mātou tua e whavavau. Ma le whatau waa ia e mātou. Ono Yesu lo mātou lii o mātou talo tuai. Ameni. Ia e whatalo whatfo ili ne fiafi Samoa i lau whasausaunga. Samoa le tunu pele. Ia, tel tonu o te ina mai fo i tātou tamā i le fiafi, le tua alofa, le tua le lei. Whaiona mai lau soifua maso mātou ola. Ia mwhai fo n tātou mawale nei mawhitanga i le yaso. Mawale avanoa tātou tue tel noa ai mo tātou whalongolongo i le upo le tua. Ai se i o tātou a o ina ma whalongolongo iai. Awi ia le tua, ma lo le folau, ma lo le onsai, ma lo le ngā lulue. Ne yaso e whatalofa tua i male ngā whaloalo. Pa ia le silasi o si o tātou tunu Samoa. Mai lava fo i o na tumutumu se i o neiu. Ma talofa atu male ngā whaloalo pa ia o Samoa le fiafi tupu mai. O si o tātou tunu. Ma talofa atu i au na le tua mautou masiofo. Ma lo le soifu maua, ma lo le o staulanga le nei fo i vai a sa. Mai lava nisi o mafuta mai nei fiafi ia, fifia lava le ngangai. Ma talofa atu i atu tau lau whinga luenga le tua. Ia le ngata fo i le fa talofa atu nei o tātou tua a matutua, tina matama, o lo whapena o na fonga mai, matapo i mai, matatalo. Ia malole soifu maua, fatalofa ia te utau, e le fiafi ma le nganga whaloalo. Fatalofa at fo inisi o lo maua malitato Paul Klame nei tonu o mauta ngase. Ngata fo i leo nisi o fatotoli e tonu o mauta malawa. Fatalofa at ia te utau, le swafo i sul tato li, tato whaola. A pe fo inisi o tonu o whalpuipui o lo o tuli whasalanga whale malo. Ia, fatalofa at ia te utau.
sosoni atu le ngango le tua ia tu tau, ia o tulia whaasalanga i nei vai tau soi fuanga. Ta lo fa to inisio lo finga luenga nga lulue i tiute ma faiva fo ye masani ai tono for finga luenga ya lungo la volteli ya la ngata fo ile mai mauta malawa mai se fo so se tunu e fa fonga mai ya fo enga lui ta lo fa ya to ni fiafi le swafo Yesu ta lo fa tu i le pa io Samoa lo hau mau no fo solo ile nei kelope po fese tu langi lo e no foi mse wainga au e mafuta malni fiafi ata lo fatu malengang fifia malengang fa lalo le swafo Yesu malolo so fo maua ya tatu por clamen lei pe ona masaniai te foi fese tu no lo e mafuta mai ai ma e sa ili mnui ai ya abe lava fo lei por clamen foi on tatu mafuta e pe ia son forte tasi ma lole so fo maua lo fatele atu manuia le tua fatalofa e inisio lo toi tonu mai fo tonu au kila nei ono se singa maftanga so se mafuanga atalofa atu tu tou malu le tunu o lo asiasi mai tonu ni sil nei e fo inisio malanga mai si o tatu atunu peli Samoa fatalofa atu e le fiafi ya e fo inisio lo sauni nei po ya mo le aso fo e tai mo Samoa ia fatalofa atu ia tu tau mai e whaamanui atu i fofonga uma i whainga malanga. Ia a whai fōi o se teimi mō le nei whātua e whanongolongo e nei pol kalame o le tutu le Upega ile Loloto fatalofa whaptua ia atu oe le swafo Yesu ia on sai mai ma tā fiofi mai ia le lau whafonga ma lau mafuta mai ia se ia o nei ul tatu pol klame mo se me tahua ma le ngal tu o ma ftanga tu o le upole tu ai le lei fai ma fam yanga mo oe mai tatu uma ia le tua talo for sunga ya sau lo tute ni fiafi ma lo sau ngalue ia le li ia amanuia tu foi inisio fai no ngino la tu aso soi fu le li foi ne foi yaso ia manuia atu ia tu tau nga lele tua mfa manuia mau nisi asu stele soifua i pea maola i nei soifuanga lo tatu iai ia o le nei fiafi Samoa ia o le tatu Paul Klame nei tutu le Upega ile Loloto pea na masani ai tau tua tu e foi lau tu auna nei poni fonuti ia si o foi na tale a foleiva ia tatu mawai most tatu mea tau se mea ngā mai le fionga le tua paso solo pe le tatu mta upu e le fiafi o lo tatu ngata mai i le mta upu e sfulu maleiva au leo tatu o tonu lama i le afa o le tusi o le sivaenga ia e se fo i le taua fa taua i le kale sia le i Efeso ale a tatu vavai i mene tutupu ai ia o ia i le whainga malanga le apostolo Paulo malana malanga te lo voice teimi o le nei fiafi usumtua vafine o le a tatu whaalongolongo ai ia i ni vaenga se ia wili ili ai ia taimi na tusi ai a mese ono fuanga na tusi ai tusi ala apostolo Paulo te lia foi sfultolu ia epistolo o epistles ala apostolo tusia ta uala tatu vava ai ia le ngata o no fuanga ma tausanga ma taimi na tusi ai ia ta ua folu tatu vava ai po ama fuanga what were the purposes and the themes of these epistles, the reason why Paul wrote these letters to the churches and to the individuals. So ese la taua nei fiafi la tatu vava ai ia mo e mai fo se metaua ia mese ia so swani fo ia oi ia sai lilinga mese fo ngi assignments bon me va pena fenga i lik usanga ia tau tele ia to ultimate tia onga tatu ngata mai i le te fia tau le fai upo lu sumal tasi ona tau tele ia le vaenga le matau po sulma leiva alona fai upo lu sumal tasi o lo ali mai ai ia le tulanga wa mata ona va ai la apostolo Paulo anga ai i le mea ole ao ia i le lumanai
o lea ua vaai Paulo anga I se tūlanga o ia vaai atu. He visualized the end of this journey. Le taunu unga, o le ua atangia mai le vaai Paulo ua iloa Paulo o ia o le a luatu anga I akaia uma Makedonia latu I akaia o na luatu ilo le I Jerusalema. E ele whaapunga nai sau ina whamai awa e fia luatu o ia I Roma. Ia e maalie wae tātou te baba ai usomtua whawhine ne fiafi. E wholinga mai elo I eise manatu o Paulo e toi foi I lana e kalesia na amata atuai I lana wha missionary. Lana malanga. Tauli fo Antioka. I e whaisina mamao mai Jerusalema. Antioka o ina center I Paulo malao malanga. Malanga mua, malanga lona lua, e whape fo ili malanga lona tolu. Ai pei e wholinga mai elo I eise manatu o Paulo e toe fia foi I Antioka. A o le taula ingola na vaai, o le vaai anga I Jerusalema. Umalo Jerusalema, le ase umi o se teimi o le a nofo ai, ma whaao atu le mea lofa lea, ma moli atu ia moli e kalesia, a le auso I tono Jerusalema, pa le ase tūlanga o le a o iai, la le umi, o a fo ini mea o lo fia wha taunuina, e meise o lana so sani pe amana umi e tono le kalesia. A umalo se teimi I tono Jerusalema. O ia e fia alu I Italia, ia po Sepania, ameni Sepania, I Spain. Ai fia oso atu o ia e fia o I Roma, fia alu e asile, le kalesia I Roma le tau mai o leua, manuia matele kalesia I fale, e tonu o Roma, ai fia alu ia I asi ia le apostolo. Olona manaonga na, that was his ambition, that was his desire, is for him to go through Jerusalem, and then go to Rome. But his destination was Spain, o Sepania. O na o tu e role ili whai upo e luas fulu ma le tolu, luas fulu ma le lua. O na o ta ua mai e ina ili whai upo e luas fulu ma le lua e whapea. Wa ia awina atu Timoteo ma le tangata ingo ia Erato I Makedonia. Den tātou tā ua. I le vaso lente nei, whamaina nofo I pēr o ia I nā inisi aso. Ai ua alu, wa awina atu e ia lana au malanga, nisi o la au malanga o Timoteo ma Erato, e o I Makedonia. Len tātou tā ua o le anganga o Paulo, ia o le uli ia, ne ia tā pena le mea lofa a Makedonia, ia e lenga te fo I lea, ia I whapena fo I Korinito, ia o iai, ia Timoteo, ia ma le lileo Erato. Ai, ia I whamamonga whapea, ele o mauti noa pe na o ieli to o lua lea, e tu tonu o Korinito, ai pia o Sila, I think o Sila no o iai, e whapea naona whamanatu iai, le tā ua o le tā pena mai o le mea lofa, e luatu le apostolo, ia ma toi mafuta ai malana au malanga le o whamumu atu, maua le mea lofa, ia ona ave lo lea I lana malanga muli lea e tau I Jerusalema. E ave le mea lofa mole kalesia Jerusalema. A o le whai upu la e luas fulu ma le tolu, e o anga I le whai upu e whasu ma le tasi. O lea la ua ali mai se whawhita auli na tupu I Efeso. O lai ta ua whapea le whai upu e lusu ma le tolu, ua tupu le whaanunu ona o le nei lotu, the way, le lotu lea kerisiano po le ingoa le wha ingoina ai le lotu kerisiano. A ua ele me o tupu I tonu o Efeso, e iei tangata ua whaasanga tau mai ma se solo te te, e whaasanga tau mai ai I a Paulo malana au malanga. O le whaiupu e lusu ma le whanai ta ua ai le ingoa o le tangata ingoa I a Temetiu. O Temetiu o ia o se tangata e whai tupua. E whai mo meo tamai tupua fo ia o tupua whaatangata. Na te whaia tupua I Glaze o tupua o le tupua whawhine lea ingo ia Tiana, ia po o Artemisa fo. Ia po o Diana I le Whaperetania. O le atua o ngā tutonu, o le atua autu leo tangata Efeso, o Tiana I Efeso, o Tiana.
A le tangata la le na wha ma i te ina. Sa ese popo lenga le tangata leo te mitiu ne ua wha longo i tala inga ma launga Paulo o tele tangata o li liu ai. O era se popo lenga le tangata lea o te mitiu. Ona o mafuanga nei. O le angau o le pisinisi. O le angau o le lantou pisinisi. Ia maisi fo i fai mea auro. Po tangata i e fai nau te fawina designinga ma fai ia ngā luenga ia i mo meo tamai tupua ia aisa o mea ia e whaatau e lātou e maua ai le lātou tamau ainga e ola ai. This is the way of their income. This is how they survive. E whaatauina o mea nei lo ingo le pisinisi a ua popole lane loto o te mitiu ona ua vai atu e ngau o le pisinisi e le ngata la o le ngau o le pisinisi. Ia ai a o ina le mawhai ona tā fiofi ia le tāla inga lea. Ia o le a ono li liu ai tangata e tō tele, ma le to e tā pua ia i ma le to e atu ai nisi i le malu lea o tiana. Ia ma tile ia ona le ainisi e whaatau no customers. La le ingi tangata e a fo o le inturisi. La le inisi e to e fia e meise o le a iloa e tangata e le lei e su malana tala le lei. Ia ona le to e o lo le tonu o malu ia ma whaatau ia tupua la uli ia. Nena. Al fai po e lusu ma le lima nga e lusu ma le fitu. Ua wha ma ite i lola e tangata ne o te mitiu. Ia le mea leanga i loto isi tangata fai pisinisi, tangata e pei o ia e fai el pisinisi lea. O wha ma ite ai se la ngona e whapea ina i o lato wha ma ite ina i le nuu atoa. Se la ngona ina ia tau fia i le fe aua Paulo. Ona o le tūlanga lea, o le angau e lato pisinisi, ia e le ngata foi lea, o le ali liu ai tangata ma le to e tā pua i ai, i a tiana. Au nei tangata fai mea auro, sa lato, lea la o lato wha ma ite ina se riot po se bebesi, i te tonu o le nuu. Wha ma ite o wha ita loto o tangata. Ua mafua e ona fe ei tangata nei ua tali tonu i mea se ma mea ia u whai atu ela uli ia. Wha mai leo latu alanga ua fe ei wha mai e tele tu la. Lo inga ua lua tolu whai tu la o fe ei. E sili le tiana i Efeso. E sili le tiana i Efeso. O le latu pese lea, o le latu chance lea. O chance ma fe ei ma tau atu e sili le tiana i Efeso. Ia, te matau li fo lau som tu whawhine. Te whaalongo i ele pese na whatu e toi ina yaso ia. Ia, malo tātou le malamalama. O se mea e whai e tangata whapaupau. O lau o lātou pe pese. Ia, e whapeale wingo la lātou pese. E sili atu le tiana i Efeso nei lo le lotu faulea. A o le lotu o Yesu o le lotu o Yeile ola. A o tiana e le isi ola. Langa o le sina whaalau te leina o le winga o le upulea Diana po le tiana. Means die. Alone. Po le oti e le isi winga. A le lau o fe eita ngata e whapea. E sili le mea oti nei lo le mea olo Yeile ola. Sili le malaia. Nei lo le manuia. La. Alongo foi leia se o foi tauina, foi o lusu malvat. Mai o fa longo i lato, ona tu mo i leo i lato ile felili. Fa lili, felili. Leo puna fa mai felili. Lo inga o motua feitaia, they were furious wa ita. Ti nga lato loto. Fa mai le wa ala langa wa fa pe atu. E sili tiana e Efeso. Ia nairi umatula utala wa le te whaalongo i aso i malai kirikiki aso i o ka fia kirikiki sa moka ki whaalongo i pese mo meo lape ma pese anu e usu le pese nga e sili le tiana i Efeso ia pe pese ia kako la lo uru malo tatu leilo o lau kako whapea mai kako kirisiano e sili le oti i le ola wa vaila i le malama sa mona mo te il fai o le pese ai le o malamalama. Lo inga o tātou declare ina
e sili le tupua na ilo Yesu, e leo se mele lei. E leo se mele lei. Mai la ia leo le fai upu luas fulma leiva. Ua matua lolofi mai le ai atoa ua pupu e atu fo i a kaio ma aritako tangata Makedonia o tangata o le malanga a Paulo. Ona feo sofi lea ma le loto ngatasi i le fale mataanga. Ua fiaulu atu Paulo i le nuu a ua le mawhai le au so aisa. Very dangerous. Dangerous le alu a Paulo e la aunga le teimile langa lai felili e ita. Lo inga latu e tau ai mauti ai le umalanga ministry. Ai manei o leana fai loe le auso po lau Cristiano. Le ai sefe. Nofo i le vaenga le au te alu o le mea lai e le au loto tinga. Saunga le mua i la Paulo ina ua. Fa sulu atu po ua nga i le fale mataanga. E saunga le mua i o ia. Fai po tolu suma le luanga, tolu suma le whāna e fai lo mai ai. E pe fōlinga mai ua vaeluaina, split. Split ai i loto tangata i le crowd. O isi tangata, mafua mai ua confused tangata. O isi tangata o laua auanga i le pese lea, i le pese whaavale lea. O isi tangata, o lai pe sway ao la tu loto anga i le tala le pe ave o la tu loto anga i le ta ua o tala inga ma mei o wha longo iei. Wa vaeluaina. Ona ua le malamlama i le winga o mei o tutupu le vevesi. Ma le FEB, ma le vevesi o le siti le o iei. Ai o mai lola le fai bato suma lima nga il fa suma le tasi. O lala wa iei se tangata le fo ua iei tangata ua le intervention na le tua. Now God interfere i le vaenga le. Wa iei fo le tama le tua. Wa wina mai, e na te whaia se file mu, e mai le file mu. Na e whai mai e ele tangata ingo ia Alessana lo na ingoa. Whai mai sa ia tau fia le pisa ole o le moto o tangata, ua tele le vevesi. Whalongo fwoi le whai po tors fulu ma le lima. Le lau whai tawina e whapea. Torsu matoru, o whaatua o tu fwoi la tau ia Alessana. Nei le moto o tangata ina ia tu ina atu o ia e uteia. O na talo atu aile o le limo Alessana. Ua na fia whaatonu atu i le nu. Mai ua iloa i la tau o le uteia o ia. O na tasi ai leo la tu leo uma. Ma ua alalanga i le pe lua i tu aso, lua i tu la. Mai ua alalanga ai la tu. Leo fo utoe alalanga. Ai o lua lai tu la ia ua. Lua i tu la ia ua. Ua fai eile. Winga o umale si lua i tu la lenga fe ei mombua. Ai lo fa popole si lua i tu la la. Ua ala langa i la tau. Same song. Same chanting. E sili le tiana i Efeso. Maile, ona fa fi le mua tu lea o le motu a tangata. E le tangata leo Alessana. Iyo o se tusi upu. Tai o se tangata. O le tangata i uteia. O lea ua ia... Winga o se tangata e alo ia, o se taipi o se tangata foi taipi se pule nu o le ai. O le ua ia vavawa tunga u faa file mu le motu o tangata, ele tusi upu lea, na ele fai upu e tolu suma lima. O na fai atua lea o ia se mai o outou Efeso. E iai ea, o ai ea le tangata e lei loa lo o loo au auna le nei a ai o Efeso, i le malu o le tua fafine sili o tiana. Ma le tupua na pa ifo mai a seu. Pa malama ia le fasi faitau lea. Ai le fa malama inga le fasi faitau lea. Tatou va ai mo le ta hua o le tūlanga ma le whaonga ina o le tūlanga o le tangata lea. Lenga va fa te tai. A good leader. Lea ua o tūlai e whaila na ngā luenga i le teimi lea, teimi o le vevesi. Ai tūlai mai le te itai leo Alessana. Wha fi le mu. Ma nei e tele le tātua o onga e mo mai i le tangata lea. O le tangata e te itai. Tonu ainga, tonu e kālesia, tonu o nuu, tonu o whalapo pitonga, tonu o whalwhai ngā luenga. Supervisor, me uma. E lui e i le mea lea, e tupu lolo vevesi.
o le taimi le nā o le teitai. Take ownership lo le leader, le tangata teitai. Whawhiwhi le mu. Talo atu lo na lima se o tau whiwhi le mu. O se ata o se teitai le lei ma le poto i taimi vevesi oi. E vevesi e se mata upu. I to tonu o so se i tu a inga maftanga. A ua teli. Ai sa amatala le whaamatala le nei tu si upu i le whaamanatu atu i tangata Efeso. O lo lātou whaamaurulunga i o lātou upu tuu, tūlanga o tāpua inga, o leo o matua mausali ai o lātou loto, o tāpua inga le lātou lavatua o tiana, ia po Artemisa o le tua fine. Mai pe folinga mai le tala ale tusi upulea, mo tau atu ia. Efeso, ele ise sina te le o iloa, ia le tou whaasinomanga, your identity. Wau ngā tupula ngā ia le tou tāpuai i lo o tou atua o tiana. Le ai o tou Efeso. Wa o tou mita ai. O le whaupunga ngai ai o tou Efeso e, o ai lea tangata o loo le iloa, o loo au auna le nei ai o Efeso i le malu. O le atua whawhine silsili o tiana. Ma le tupua na pa ui fo mai aseu. O le winga leo le whaamatalanga a le tangata lea. E le ai ase sina te leilo aina. So tangata e sau lea ai lea, po tangata foi o le lalolangi le atu lalolangi o Roma le nawa i taimi. E whaalongo ma ave atu tala. O le reputation lea po o le mea lea e loa ai feso o le latu o tua. Mai la le tangata lea. So le, oi ese tasi na te leilo ina la o tau tapo inga. O i loa uma le lalolangi lo o tau whaava le valea ma le tapo inga o lo o tau whaia nei ise atua whawhine e le mawhai o na tau talamai. Pe o se whaamatalanga ngā o ke kango e koe fo le rephrase ile i le winga o le tala lea le tangata lea. Le ai se si la na te leiloa. Le ai se tangata na te leiloa ina. Lo o tau wifo i le tupua lea na pa u mai a seu, mai le langi, mai le vani manimo. Mea wha te moni po mea wha paupau. Na o tu le whai upuna e tolu suma leono. O le upu whapea, o le nei. Ua le mawhai o na upu e seina nei mea. Meaning, e le ai masesi na te whaafitia lea mea. All these things are undeniable. Loringa, o mea it's of facts, e le ai sesi e na te leilo ina le moni. O le malu, o le tupua o tiana la i tonu, o le tapua inga le ail nei, e le sesi e le mwhain whaafit, le winga ngā upu ia. A le tangata, tai le leilea. Wha mai ua le mawhai o na upu e seina nei mea. Luinga, e le mwhaung tātou whaafitia le me moni lea. It's the truth. It's the reality. O mea ie e moni e wha maonia. O lona winga la. E leila se mea koke vevesi ai. Ai so atua i loa maisi wha apunga ngā wha mai. E tusa ona o tou nofo sao. E se whainga o le wha apunga. E se whainga o le wha apunga mai ole. O le mea lea. Wha mai. O le neila. Ona ua le mawhai ona upu e seina o nei mea e tusa ona o tou nonofo. Wha mai. E tusa ona o tou nonofo sao. A tūla e se wha apunga e malamalama ai. E le aise si e mawhai o na whaafitia le moni o me nei. Yes. O le mea lai te tau no tau whaia. Fi le mu, le winga ngā upuna, e tusa ona o tau nofo sao. So stay calm. Fi le mu la ia awale so ona vevesi.
Ma ia aua na iso o na whaia o tau se mea. E la le mea lea e pointanga i ei whamtalanga al te tai lea. Potol tangata. Na te loa. A tele le vevesi o Efeso le lato riot lea. Ile vevesi lea. Ma le whaatu whaala blavi. O le a o Roma. Te le whawhitauli. Mō lia uma lole awali ia mō lia le tangata ia na whaia na wha maiteina le wha vevesi. Eisa. Whalongo foi la ia le wha punga. Whalongo foi le wha punga le mea. Whaia po tōsu ma le fitu. A ua tai mai au tau nei tangata e lēni e whao mea i mea sā, ia po mea pa ia o le malumalu. Mai, o Paulo malana vaenga, e lēni tangata whao mea. E le upu leanga fo i lātou i lo o tau atua whawhine. It means that they are innocent. E le se mea la le fuan whai. Tolu sumanvalu o le nei a whai ua ia te metiu malana autofunga se mau i se tasi. Po se mea moria i se tasi. Ua tuu aso e whai ei fono. O iai foi sui kone sula po tai Roma po tangata i whai whamsinonga. Ia momoli iai pe molia iai se tasi. I se tasi. Whamali tangata lea. E le se mea la avevesi ai. Ai wautou masani i aso fono. I aso e whai ei whamsinonga maso e ave ei tangi. Po se whapunga. Malama ai tātou. Se aso e ave ei lau tangi. E ave le sui koni sula e su ai alu e ave iai pe a whai e iai se mezi se a Paulo malana vaenga. Whai la ia te mitiu matangata na whaave vesia. O lai ei le aso fono. E ave ei le lato mata upu. Ai so i elve vesi. Ta ofi elve vesi. Ta longo la. Tolu sumaleiva. Peita i ane. A whai tau te su e inisi mea. E whaatonuina lea i le fono e tala ina. Mai a whai e iai nisi mea tau te fia malama mai. If you have any confusion or any more cases that you want to bring forward or to present. Familia consula o yo le lile o le familia o le tangata le fatali la ia ile aso le fono e ave e to mata upu familia fase fulu aua ne i molia i tātou wa mai la tala le ale al pulenu aua ne i molia i tātou ona o le taalili vale i le nei aso. Ina ua lea i lava sa tātou upu e mawhai ono tātou whaatonu o tuai le nei nuu vale, po le nei nuu valea. Vesi fua. Inga se vesi wha vale valea. Se vesi e whai fua le ai se winga. No reasons for this riot. E le ai ma se mea le iona vesi. Aisa, e le se sala tangata ia, o lai ai le whaamasinonga e avia i tau cases, ai le ngata i lea, whaalongo la, o le whaiupu lena o whaitauina ane nei, le whaiupu e whaase fulu. E whai mai aua ne i mōlia i tātou aisa, langa i ei lesi authority e maua lunga atu, o le authority la le ai, a Roma. A whai le vevesi lea ai o i le sui konsula le mta upu, ai o i le kaisa i Roma, ai a mai e whaasanga mai le matatau i a tātou. O le mea o i a kākou. E ele tangata i a mōle. Le mamafa. E o mai se whaai unga mai Roma ma ai mai se o tangata e whaia whaamsinongo cases ke kele pe a whaia e mōri a kākou o le mea le vevesi vale ai. Mai lea. Aua ne i mōlia i tātou. Ona o le taalili vale. O le nei aso. Ai le ai lava stato upu e mwhai on tātou whaatonu atu ai le nei nuu vale. Ma maila i ere o le whaasuma le tasi, ma nei o le outcome. Ua atu ia upu, ai, a le tangata lea, tusi upu lea. Ona whaatu ua lea e ia, good leader,
whaatuua o whaataape e ia o le whaapotuputonga. Whaapotuputonga lenga vevesi vale. Tula i le leader i lona taimi, his moment, the leader, good leader, with potential and full of knowledge. He stood up and fixed the problem, bring the solution, so that people will have peace and scattered and go in peace. Kape. Leise mea le a tupu e fore vevesi, ma o i kako i whawhitau di tele. O na le vevesi fua alae seki ata ma le tua, seki a kama Yesu i ngau mai, le ai ma se me tua i fua ina i la tau. Ia? Le na? Da la u tātou wawai ngai e sele tāua, usum tua wawhene, o le whaiunga ma le tāua o mea ian tātua o ina mai ima, ia ma le fo inu o Efeso, e loa Efeso i le lato mo i alofa, le ka le sia lea, le tu se whalinga, ka le sia na matua, li liu tangata i le mana o le tala le lei, me ta o le mo i alofa, first love, ai nā lua, le lope ko kelingisi nga li liu i le atua i la amtanga, a lenga koe pe pese i le pese la vaenga, lenga fai lalo le uru o lea, e sili le tiana i Efeso, lo inga, wa kia i le mo i alofa. Mena lena fai mai ai a Ioane il tusi a whalinga, o lona mata upu e fia, mata upu e lua, na iei se fai upu fai mai a, wau tau tu ua le mo i alofa, ma nei au ngā luenga ma mea uma wa e fai Efeso, but you leave, you forsake your first love. Mai, bawe ona e Samoa, mai tue foi mai. Tue foi le mo i alofa. La tātou whaangata mai i nā a uma i a tātou malanga i a la tātou noa i a yesteimi. Ia o tātou a mata lea o le mata au pue lus fulu. Ai ese le tāua tele o malanga e tolu nei e la apostolo. Ma ole a tātou ai i tusi na tusi e la apostolo, pauro le tu tonu o tusi paia. Na tusi e tu tonu o whai ngā malanga nei. Sa le ai se tusi e paulo na tusi e le teimi o le malanga mua. Ai se a lafa to a siasi i la o missionari. Le ai se tusi na tusi e paulo i le malanga mua. A o le malanga lona lua. Ia mataulela le malanga lona lua. E tu sia whapea sa i le wā o le lima tasi ti a ia ma le lima whā. Ia po le lima toru o se wā o tau sanga nā lua i le malanga lona lua. A o tu tonu o le malanga lona lua le nā lua paulo le umang tātu tala noa. Na tusia i e paulo a na tusia lua. O le mua te Salonia. Ia ma le lua le te Salonia. Mua le Tesalonia, ma le lona lua le Tesalonia. O le mua le Tesalonia. Sa tu si e paulo le teusanga e lima lua, alo le lima lua o le lima tolu ti a. Tu sia mai e ia mai Korinito. Na ia le mata upu e sfulu ma le fitu. Na ia ina ma sila ia, ka pe foi Timoteo, ai na ia tusi ai le tusi mua ia ma le tusi lona lua. A le tusi mua tātou ai e le tusi mua. O tangata i utaia ua whaalongo i mea na whaia e Paulo Masila. Ua sa ili i lātou ua le maua. O na atu ai leo i lātou i le fale o le tangata i a sona. Ma fetoso mai la ua e fafo. O le tātou te tala noa, i le matau po sfulma le fitu le na ufai atuai. A wao ina, lea sa i tonua ina i le me tau o Tesalonia. Tau lia foi le no ese mai Tesalonia, ai o atu i la tau i Perea. A le tātou tala noa ai. Sa leanga le whaalongo le awali ia i Tesalonia. Ai o atu Paulo malana au malanga i Perea. Sapo e tangata i le upu, pe afo e mantua ina le vaeso le ngtatu tala noa ai, i le mata upu le sfuma le fitu. A le vaenga na i le amatanga na e ta uai fo i lea i le tūlanga
o le whaasosola ese o Paulo ina ua o mai tangata i utai e whaatu whalewalawe. Ai o atu eila uli ia i le whalo ia sona ma fitoso mai ma ame le whaamisnonga. Wa o i perea o na talia mai lea e tangata perea o le upua le atua. Le ua o le whainga malanga le na whaasosola i perea. Whai po sumaltasi. Ai whai mai ua sili fo ilo lātou a mio le lei nei lo te Salonia. Te Salonia leo te tau atua. Leu tātou toi fo i le titi aitua. Se tau mai le mafua anga nā lai o na tusi Paulo i le ekalesia i te Salonia le tusi mua. E mantau lia la. O le la ua ese mai i te Salonia le ua atu i Perea. O na faa wawa i lo lea o le malanga Paulo lea na alu i fea, i Atenai, i Athens, i Eleni. Ai no nofo ai i alan au malanga lea, i Perea, i le amataino le ekalesia i Perea. A o lea la ua alu Paulo i Koronito. O le iaila o Paulo i tutonu o Koronito i le mata upu la le se fulu malevalu. Lea sa iai mole se fulu ma le valu masina. Me umai o umantatu taua. O inala lea na ia toe awina mai ai Timoteo mai to tonu o le nuu lea o Atenai. Amini Koronito. Na ia toe awina mai ai ia Timoteo e toe alu se i toe asi tangata kerisiano. Ma te le fo inga ia iangai tangata kerisiano la iti te Salonia. E ui ai na le wha longo tangata to tele a mese tangata i uteia. Ai sa iai lava le ekalesia na wha tu pena tupu na toto ma tupu ma iai le ekalesia na amate te Salonia. Ai wha so solo lo ai sa uo maila au loto vale. E ui lai na wha pea e le i whaalongo tangata te Salonia i le upua le tua i te Salonia. Ai sa iai lava nai tangata whaatua. O tangata la ia, ai alu a Paulo. Ai iai lo na manatu alofa. Concern a le apostolo i nai tangata ia sa i te Salonia. Whaatu lo Paulo a Timoteo. Go back to e foi i te Salonia. E asi le au uso o lo iai le ekalesia. O le auso i tutono te Salonia. E alu Timoteo. Ana fo i mai lau Timoteo ma se tala fia. Tau le na alu e asi po a mai. Po ia se ekalesia po a. Ta mate mo ia e le au fatu fara vlave ia. Tangata iu teia. Ma la tua o onga se. Ai fo i mai Timoteo. Toi fo i mai Timoteo i a Paulo i Korinito. Ma se tala fia. Tala fia. O lo o alu le wha malosi. Whaamalo losi o tangata o le ekalesia e to tono te Salonia. O lo iaile nau o i la tau. O lo ola i la tau i le whaatuatua. Manaia. Ai au mai i la masemana onga le ekalesia po tangata ia. Saule o Timoteo mafesili. Vatu matu fisili e ave la apostolo. Matu te mana na o tali mai i matu fisili ia. O lea fo ua tau wha loto lua na i tangata. Wa iaia o onga ia ua wha leanga ina po ua o tu tonu le kalesia. O lea e wha le tonu ai ma fau o tangata o le kalesia. E ui la tu mau, e ui o la e wha malo losi le ngā luenga. A o wha loto lua i le mata upu lea. E winga i le toe tū mai o Yesu Keriso. Malona toe fio mai. A misa le mata upu e winga i le resurrection of the saints. O le toe tū mai o tangata. Na fioti. A le na wha longo i ei le o onga i ei le mea wha pena. A roinga, uotua o onga se seia. Ma vatu le mea se seia. O tupu ila manatu o tangata le kalisi te Salonia. E whapea. Talo whai e matu tangata ua whioti. Lona winga. Ua misi a ila tau. Ia le toia fio mai o Yesu. Ia matau lia lele i toia fio mai Yesu.
O misi alofa ai tangata i tangata ua whioti o latu ai. E winga lava i le mata upu o le toe tutu mai. O le winga o lea ua le toe tutu mai tangata o latu ainga. A o lea fo le tūlanga i lātou lai whiola pe e tusa ma le o onga. Na lātou whaalongo iai i le toe tutu. O lono winga la o le mafua anga na tusi i le purpose o se tusi ai tusi. E le purpose na lai na tusi. O le mafua anga la na lai o na sauloti mo teo amve lo le tusi mo mua. E toe wha malo losi e tuai a popo e toe la apostolo i le au kerisiano ia i lo lātou wola wha tua. Lua. Tali atu lo la apostolo Paulo. E tusa ma fesili e lauli ia. E winga lava le mata upu i le toe tu. Le lau whaita wina mos whate i tainga. Lau whaita wina ia le Tesalonia. Momo Tesalonia. Masani on tātou whalongolongo iai. I nei whai buanas whai pustasi. E whai ma whate i tainga o le mele o tau whai e tuai. Alona mata upu e wha. Whai mai o te loto nei o tau loa. Tau lia la o tau alu te mo teo ma le tusi mo mua le ua mo na tusi la apostolo. A upu ia. Toi ave iai. Whai mai o te loto nei o tau loa. Le au soe i le mata upu i e o momoe. Ina nei o tau wha noa noa. E pei o isi e le aiso la tau wha moe moe. Se si wapunga, awa kou ki wha longo i la pisi, awa kou ki wha longo i a o onga se, awa le wha lua ngia o tau mafau fau, i a o onga se na o tau wha longo i ai. Tangata ngawa, wa mata na watu e wha leanga, le piua ma le matango fia o le mesa o tau wha longo mata ofi. Ana o tau, malue lue o tau wha tua ma o tau loto, aisea, wha mai, awa ne i o tau wha noa. Nei o tau wha noa e pe o isi e le aiso la tau wha mamoe. A waa whai tātou te talitonu ua maliu Yesu ma toi tū mai e wha pia fo on awina mai e le tua wha tasi maia o e na momoe i a Yesu. Vai, e sel tā ua. Winga le si tianga. Te mi e fio mai e Yesu e toi tū mai le wha naua le tua o e na whioti. E le mua o e olo ola pe le teimi e toe fio mai e sursi i tianga. E toe tutu mai tangata na whioti o tatu ainga. O na tatu oa e whatasi ai lea iau. E whitai ai mai e su i si tianga. Na, mai mātou te whai atu fo i le nei mea i a te outou i le a fionga le li. O i tātou o e ola matotoe pe a fio mai le li. Tātou te le mua i e o loo i tuunga mau po e o loo momoe. A waia fio mai le langi le ali lava ma le alanga ma le leo le angi rusili ma le pua le atua e mua foi o na toi tutu mai o e ua oti o ia keriso. O na whafua se i leo na avi nai o i tātou o e ola matutoe. Whaatasi mai lātou iao ina ia whetaiai ma le alii i le vā nimo. That's the rapture, si tianga. Ona tātou whaatasi pea lava lea ma lea lii. O le nei, whamawhangwhanga la i o lesi. O le winga lupuna whamawhangwhana, astonish one another. So swangi la i o lesi, le vai o lesi. Whamalosi lesi, mwhai lesi. Le ai la i toe fio mai Yesu. Le ai la e toe iai al toe tu o tangata o fioti o lai a Yesu. Le ai la tātou te le mua pe a whai fio mai Yesu si tianga. Kako ke le mua. E o mai mua le au pa ia lea i tuunga mau. Ono tātou o whatasi la ia lea. So ia le ia kako e whingau, so ia le ia kako e vivisi, so ia le tātou toi whalongoi. Ia o onga se la uli ia whiwa i whamaua. Mo uman toi whio mai Yesu. Whalongo fo i le porkala mea lesi ali i nā, ki opo se whai au, tala noa mai ei fo i le. Saula clips e tala noa mai ei whamai. O le toe fio mai Yesu, o le melen toe fio, toe tu ai Yesu tu ngā mau ai toe sau i ono sooma.
matina ia na o whaatat, pa mea toi tūn mai nao i su olona fio whaalua mana. Whai tete a i lau whaalongo, e tele ia o perfecta pepelo ma o onga se ia e tau wha se i lau whaatuatua. Whai tete a i lau whaalongo. O le autu po le thimo le tusi le mo te Salonia. Ia tu mau ma wha mano losi i le ola whaatuatua. Be courageous and abide. Abide in your faith. Abide in faith. Tu mau i le ola whaatuatua. Aua ni a vea e sesi le whaatuatua nau e ola i le li. Sau le lua te Salonia. E mataulia leo ua Latu Timoteo vatultusi whaitau. Aena toi sau Timoteo. Aena moli mawina e Timoteo. Olo o iai lava le whenumia i o le aulia. E winga lava i mea o mata upu o aso muli. E ile o onga fo ile o le eschatologia, po le eschatology. O winga o na o onga i mata upu i mea tutupu a muli, ia po aso muli. E la vea i la le aso lea o le sitianga, ia e maise foi o le teimi o le manufe ai lunga o le funga ele. Mata upu nasi ia o lava i le malo le tua. O mea na tau o eschatology, o le mata upu e winga i mea tutupu i aso muli. O le mata upu la leo lea e kau vevesi e ia tangata le whaalongo o Timoteo. O whaalongo voi la Timoteo i le kalesia. Wo iele manatu le whapea. O le a tātou whaatali a na le whaatali la a tātou le to e o e whai ngā luenga, la tātou le o e to e whai lava ni me se tele, aisa ngā li ngofo am whaatali tati. Se vai e le crazy. O le mafua anga lale na. O le purpose na laio na to e tusi e Timoteo, la na tusi i te Salonia lona lua. Tau lia le no whaatuna le lua tusi na tusi le malanga lona lua. To e momoli e Timoteo le tusi la. Na ie le Timoteo a le lua te Salonia. Pupu ui o stama i tusi a le te Salonia na le tolu o na mata upu. Pupu ua e pupu a ese le loloto o upu la apostolo. Amen. O loto o onga la apostolo. Alongo foi le e upu e la mors fate te inga lela o feita o atua. Tau pe tolu. Mai o te upu le nei le au soe, ia o tau te talo mo i mātou, ia tele vave ma ia ma malu le fionga le li. E whaapea foi ia te o tau, ia lavea ina foi mātou ai tangata mi o leanga mai ang sala. Meo maua atua le. Tau pue lua. Meo le nei mātou te ai o ia te atu tau au soe. Ile mata upu i lefio mai. O lo tātou ali o Yesu Keriso. Ma lo tātou wha poto ina i a teia. Polisi tianga. Whamai ina nei vave lulu ina o tau loto. Pe wha atu vale ina i se nganga. Ia po se nganga se. Po se upu. Po se tusi. Pe se ina i a te i mātou. Pe se i o mai le aso Keriso. Aua ne i whaase seina se tasi a te utou i se tonga fiti e tasi. Aua e le o mai le aso se ia muai ona tau nuu o le tete a ese. Ma ia wha lia mai o le ngata anga, o le tangata o le angasala, o le tangata le o le malaya. Mai whalongo i po la apostolo Paul. E mua le tete a ese, the separation. Ia po, tau tono lai tau tala le si tianga. Ona whaalia mai ei leo le tangata o le ami o le anga. The son of
prediction po le tangata o le atalii o le amio leang oi o le manufe ai. Mena le whamalama atu le apostolo Paulo mea o aso mulimuli, eschatology, ta upu i aso mulimuli. Le whamalama atu le apostolo Paulo, aua koke vesi, aua le popole. E le si meanga, leo te tau su e atua, le si meanga e te le utau atu iai. Ua whai ia manatu o tangata ia, whameo le ale tu e whai ngā luenga. Ai, whai atu le apostolo Paulo, seo e whai ngā luenga. Le si mea la whatel tali ele fio mai Yesu, o e whai ngā luenga e kasi o ko ainga. Au ngai pepe loa sesi o tau e tusa o le aso e fio mai ele li. E mai ele ia fio mai Yesu. E lea fio mai Yesu se ia ame ese mo mua le whaatete aina. The separation. O lana e kālesia pa ia. Mai i le lalolangi ma le kālesia sai ai i le lalolangi. Ai ame le kālesia filfilia. A uma leo na saulea ole atali i o le angasala. Le atali i o le ami o le anga. Po o le manufe ai. Ia ona patoa a fio mai e lo leo Yesu i lona fio whaalua mai pe a uma le fitu teu sanga. Ai mo mua le vavai e seina po le si tianga e fio mai e Yesu le teimio le si tianga. Ai muli saule second coming of Jesus pe a uma le fitu teu sanga. Lea le winga lauta. Second coming ai sau Yesu tu vai le maunga o livi. A lana sau le teimi lea e whai e le vavaina e sau ngata i le ea. E sau ngata i ao, ai o atu lana e kāresia pa ia, e mafuta ai. So se la le ta ua usom tō whawhine, tusi lana e lua, na tusi le teimili na o le malanga lona lua a le apostolo. Ai tusi uma mai lava. E tusi uma mai lava i tonu o Korinito. Ele se furu valu masina lea na iei tonu o Korinito i le apostolo. Nena umalo atenai, umaloa e leni atenai alulo i Korinito ia o inale na tusi mai ai na tusi ma no uman awina mai Timoteo e asi e le auso pele i tono te Salonia langa fa so sola lato e le lava ma le leise lato to e maftanga muli mai tangata o le ekalesia le wa umana fa tu tono o te Salonia na ia tatu o tu lole i ele third mission po le malanga lona tolu o le apostolo. O ina lea tātou te tala noa i le teimil nei malanga lona tolu. Le tātou tala noa le ana amata mai le mata upo sfuma le valu, fai upo e lua sfulu ma le tolu o inganga amata mai ele malanga lona tolu. Au le lava la tātou te tala noa i le malanga lona tolu i le mata upo sfulu ma le iwa le fa umana nei. O nā ua o taunu uai ia le apostolo i tonu Efeso, ning tata noa ia nei. A o ina tonua i Efeso, na tusi ai le tusi lona tolu o le apostolo, o le tusi le na ave i Kalatia, e kalesi i Kalatia. E mateo li fo i Kalatia. Kalatia le na faatu e Paulo e kalesi i tonu o Kalatia. Kalatia e le o se tama inu a le region, lo inga pe o kilani ai ei e kalesia sa ei tono Kalatia pe lua pe tolu pe fafo ina fa tu el apostolo Paulo o inala is ai po se nu vai medio tonu o Kalatia la le o tusi ai la apostolo a fena tusi mai ai na tusi mai e tu tonu Efeso na mo ele mata o fulu leiva a lona fai upo se fulu to le voi ia Paulo na nofo ai tonu Efeso mo le lua tausanga fe mai se tolu tausanga a le temi umile na ia na tusi el apostolo na tusi i Kalatia lo ringo le tusi lo na tolu na tusi le tausanga e lima fitu tia e le temi o le tau malu lu tusi mai tonu Efeso e fai mai si tangata na tusi mai tonu o ai fo o Korinito. Na po eleni fo ya wa o Korinito i tonu o le atu eleni. A elo te tonu o Efeso na tusi mai ele tusi le Kalatia.
o te lo le atatu tala noa i le vai so fou. I onga purpose, ia maonga theme, i e kalesia i e wha, ua e wha tusi ina tusi mai ai, e le apostolo i le teimi o lana malanga lona tolu. O le tusi a Galatia, i le ti a lima fitu mai Efeso, o le tusi mua mua Koronito, i le tau mawhanawhana, i le tau sanga lava le tasi, o le lima fitu ti a, tusia mai fo i tutonu Efeso, ia, o le tusi lona lua fo i a Koronito, na tusi le teimi o le pau po o le autumn, i le tausanga a le o le lima fitu o le lima valu, po le amatanga o le lima valu le ti a. E na tusia mai le i tutonu o le nuu o Filipi po le ai o Filipi tono Makitonia, e wha mawina o Makitonia a o le ai Filipi na tusi mai e le apostolo, ia la na tusi lona lua lea e avatu i le kalesia i Koronito. Ai ta ua ia o le tatu tala novo, i po mafuanga. Purposes, mafuanga e tauanga i se mafuanga e lenga fai se tusi. So se tusia, e ele mafuanga e lenga fai se tusi. Sa alana tusi mai lo mtua mai Samoa, ia so ia o le aisi mai se kupe ia oea o ingengi usila, ale te ingengi usila. E ele purpose, e ele mafuanga. Tusi mai o ngā ele whaale velave, tusi mai o na wha manuia mai e se wha unga o siantama i New Zealand, tusi mai ia masawa ia male aisi. Sawa ele whata alofa le amtanga, sawa ele whata o wha, ai le mafuanga. Pena unga la tusi umanei, ai le mafuanga na leo na tango atu, Paulo le peni, ia so soani mai ai maanga co-rider, tusi lalo le furumoa, ia le tusi ile afo ile scroll ia po le tusi ta ai ia maawina atu le tusi e ave ile kalesia tusi la le ai Efeso nana a i Galatia nana avatu le apostolo na tusia mai e ia mai tutonu Efeso ai ile ne meta tu te va ai ile kalesia ile Galatia. O le ekalesia i Galatia, o se ekalesia i le mata, o le malanga mua la apostolo Paulo. Sa tatou moli mawina ai, le umi ai fo'i o Paulo i tutonu o le atu Galatia, i ekalesia sa ia ina. Sa iloa le lei e Paulo, le ngalue o le nganga pa ia o le atua. Maliliwina loto o tangata i le polonga i le tulafono. I le polonga i le tausi o le tulafono. Sa wha sa o lo toina i le tala le leima le upo le atua e maise le ngao ioi o le nganga pa i o le atua i tangata Galatia. Ai o Paulo e lana malanga lona tolu le ei Efeso e peo na tātou tāua. Wala malanga lona tolu le wato e tusi ai i le tusi e ave i le ekalesia na maua e leo le malanga lona lua ai na maua e le malanga mua. Lo inga o faisi na umi, wa lewa na ola i tangata i le upua le atua, ma le taita inga ma le ngā ioi le nganga pa i e tono le kalesia. Ai whaalongo atu Paulo i lana malanga lona tolu ina ua o Efeso. Ai ele whawhita auri la o li poti mai tutonu o le kalesia i Galatia. Ua toe fo i a tangata i le polonga le asai ai. O le tusi la Galatia, e whaingoa isi tangata o le rebuking epistles, po o se tusi fo i lea e matua otea i ala apostolo. O se tusi na whailoa ai le ita, ma le attitude o le toina ua i le ita. O le tusi fo i lea e pito silio na mamafa tala le apostolo lo whaise e kalesia. Aisea, ona le ita tele o le apostolo. I le whaalongo atu, sa ola i le nganga, ala ua toe fo i a le tino. Sa ola le sa olotonga, ala ua toe fo i a i le mea na amata mai ai. Te le lopo te maua atua ia upu matautia la apostolo Paulo na e whai mai ai o tau Galatia vale ai. Matau po e tonu. Whalongo la isi upu mamafa ia la apostolo Paulo.
E lengi upu a fai tau atu se fai au Samoa upu ia kusi mai e se fai au posanga kai. Ole mantuai. Mafakia maki ngalot. Aisa, apenga umale la ngona no ole apostolo Paulo. Na ia mana o e matua ote tua itai. Ile au leo mamoe, ile au lauli ia po ol fai ngoa ito ina, wa to ina fai ngoa ia. Ia tai o ekalesia, na tausia ekalesia ia po epikopo. Falongo ele kalatia iwa. E tolu. Kalatia vale ai. Berva Britannia, you foolish Galatians. You foolish. But may oi ea na ia pelongia auto. Who deceived you? Ina ia le au auna auto ile upu moni. Ua tu sia ia te auto, yo auto lava luma o Yesu Keriso ua faasa tauruina. Bye. Mai wana le mea nei o te fia I loa ia te autou. Pena maue autou le nganga I ngā luenga o le tūlafono. Mai Paulo, na maue autou le nganga pa ia I ngā luenga o le tūlafono. Did you receive the Holy Spirit by the works of the law? Not the deeds, but the gospel itself set you free. Mai ele o ngā luenga le tūlafono. Ole upu. Ole upu na tatala ina o tō loto. Na mafuai o no tō maua. Lea nganga pa ia lea o te ita ina o tō. Lea no tō popoto ai. No tō e vā lea. Mai la ia lea. Po o le tau longo atu I le whātua. Mai tau te whapea ea o na vale lea. Sole. Is this how you're going to live? Foolish? Le whapea no tau no nofo vale lea ia whapena. Kau kia upo le apostolo. Whamai na amataina o tau lea nganga. You started out with the Holy Spirit. Ai pe whai wina e nei o tau I le tino. But now you're changed to carnal, to the flesh. But you started out with the Spirit. But now you turn to the carnal, and live. Koeola ya ile fa le tino. Ai feitau ngei. Se ke ro peke aka peke ika koe maoe. Ile makau kia upo le apostolo Paulo. Ai te lo ese le mana ia. Ese sua malie. Sua malie ili tangata na te ilone lei. Na te malama lama lelei. E sao. O le matua I whaavale valea o le tangata pe a whai nga talia le wha o le tanga maola ai ma lelei ma sui o langa ai su atu to e whaavale valea. O le matua whaavale valea. A le wha mai la apostolo Paulo. Mai o le ako ngofo vale lea ia la whapenga. La utou lo le mea mana I o le nganga pa ia sa o loto ma te ita ia ma manui ai a le utou to e fo I e whai le mea tuai. E tausi maola le tūlafono sa autou polonga. Kiau tia. O le tusi a kalatia. O se tusi o le lui tau. O kwa challenge ai. E o ia te au au whitau ai. E malosi le o onga. It's harsh. Ai ese le mana ia. A te whaalongo ma ta tango whaitau ma ta whaalongo le lei I vai leina ma upu le ma tau tia o le tautala wha apostolo wha ta lofa. A good loving father. Speak direct, boldly speak direct and rebuke his spiritual children. Ele lola e po la se reaction po la le reacta ka ngakang ele kalesia. Au ke lo nga makua I luluina. Ele malosi o le upu ma le malosi o le oonga. Nga matua I luluina. Loto o le kalesia. Ai maisia tai. Maisia fai fi au. Ele tatala o avanoa I ia oonga se se.
I tangata e watu e o au tonu ma toe whaase se ai, mo toe ave ese ai, le fia o tangata, i le o langa sa o loto, sa ola i lano le te inga le nganga pa i o le atua. Au rise mea, toe fo i ai le mea tuai. Toe fo i ai le mea tuai. O le winga ngā upo le apostolo Paulo, o tau toe fo i ai le mea tuai. Tau toe fo i le mea no tau wola mai ai, i le polonga, ma le matau tia o le mea sa o tau, ola muamuai, a o lea ua o tau toe fo i lava, e fai le mea, e le te tau ono o tau toe fo i ai. Amen. Tau tia. Ya, te longa o vai atu lea ua, toi 5 minute uma fo le tatu teimi, mea le lei ale talatu, tal noa atu pia lava, ai talatu le tatu leina, e foi se fia vala o mai teimi lei, ya leilo va vala au mai ale, uma fo le tatu teimi, ya mai sau fisili, mai foi sau fa popo, ya sau tatu vala o mua, talofa lava. Talofa. Talofa la sunga poni. Talofa Antonina. Wa mai o el tina. Ya le malo si faftai watu la sunga. Ya o misi foi si pokalame o alu o e ai tamaiti. Yo o misi o e fa pe yo e malanga. Ya malo lava. Faftai manga ya pokalame le hui tula le fia. O fia ia fai tau le tusile akalatia. Oka. Mana ia. Malosia le onga esel mana ia Antonina. Ya ole sime mana ia holi o mala matu wale pe ona esa no holi pese ia tiana efe. Ia. Ya le pese fia ale o ilo ne le winga le pese. Esa pese la lo le uru ya su ye ki ka ko mu Samoa. Ai ala le o fato mala ne o matu wale winga le pese. Ya ele konko suanga pese. Ai ala. Faftai tele la mo proclame mana ia nei tula le fia. Ia leli. Ia la vale tua faftai sang foi pele mau tele la sunga. Ya wala vale fianga ai bal nei proclame mana ia. Ya o inai foi fionga le tua pe. Fianga ia le vai aso male vai aso. Ai fa manu ia tele le tua la sunga male ainga. Faftai. Ia alo fatele atu manu ia foi le po fato fasa i hua poni. Faftai tele ya tol tina Antonina alo fatele atu ya toe tatu tu fila i leva ya sol tatu maftanga. E faso i fuia. Ia faso i fua. Talof al tatu volau, talof. Talof al stunga al fafenga. Oi le saunua. Wa ngalo ya leo ha. O leo te mang tuolo leo wa ngalo se o foi. Ya. Kalolo. Mai o le lava e peso. Ya. E peso ha. Sorry, ngalo suafa mtaia leo te mang tuolo suafa o tatu ainga. Au le ya konginga. Ia. Aka ko pepe se mafei ma pese au ka ko Samoa. Oka. Sa olele. Lo fie fo ia usu ngai pese malele dole winga. El mangai langa mangai kele upu nga fakwer ko ingal pese ngi. Oka. A fa fe kai o mele ngale misil por kala no ke fa o ke mala mai. Ia. Kele o me fa in kama me lave ko ngo fionga pa ia de ko. Ya. Afkai ni ka ko Paulo sore lang ngalo ngi kasa. Mkaukia. Ya. Oka kia. Ya, o le nganga fa kai wo ka le usor pese. Ye o ai longa ise sa mo le pese. Ai. Ela pese ela fa mai sidin me o kil me ola. Fa ka le la wo longi. Pa o pusawa. Sidi akul me o kilo me. E fa o ko. Ya. Ele fa longo e fiongo pa ia de kuolo fa peonga e fa malama ma e for mai. Ma o isi malama o ma kongi e de o. Lava le mafkanga ma me ka kuspa ia. Ia leli. Mori ke le akul fa kai le sunga fonki ma le ainga fa mungi fo ku ma ngo fa alo. Aftai ko ka di fo le fa le ia fa la le ko pe o le. Aftai tele lava ya totoma. Ma fa sa ngale mu o ma ka ma lava. Ole apo ole pa malo si awa kula
show wakari. E sa so te sa wo I mangele first type T walau mai. Ya, o asa ke ala ko nga le kofi apo le so se sa penga. Ya walau mai first type T po se lunch. I love te le atu. Ele fonki. Ya fase fois. Ko fa eso. Fase fois. Talo felicitas tulau, talofa lava. Talofa lava. Ya talofa, po tau mga usula o pesetiana. Malo lava soy fu. Oi le sau noa? Ole mai pamas te nos. Oi? Ole mai pamas te Lei. nos. Oka, lei ya, fio meia. Ia fastai lava mono o manoa sunga pon. Wa o ke fia fa no lo po kalame. Aftai. Ai fa mole o. O so ku se fesili. Ya, sau. O fia mala fa mole la sunga. Ia, sila fia foi. O lo que vive sili. Ai se agua la foi pa uno le upu kala tia vale ai. Ai manga ko foi le fai me Yesu ai fai aku lo so le vale. Ku sa le vinga lo que fia mala mai. Ya. Ai le o fai pa uno le kale sia fa me kala tia vale ai. Ia ai le fai mai foi Yesu ai fai que fai aku lo so le vale. O engo fo sala. Ya. E te lo. E te lo hoi lei. E ele te mi e whaatanga ai le tua ia lana au whenga luenga. E mwhai e ona le mea naval nei o le upu o le lea oai. E le use upu e whengo fio le upu whengta e oai la. E te mi e whaonga ai upu malolosi na e sa oe. Ai pi tau e se le titi al whaonga ina. Pi o lo whai vo i lele si tangata e whavalvalea. A upu ia. O le kala tia male ai. Pi o lai te whaonga e la apostolo i lona tūlanga whaatama. E whai e tua i lana whangau whalenganga. Se wautou, sa wautou popoto mo mua, le wautou to e wā lea wautou o ese mai le mea moni. Whai atu lo malana o inga, wautou kalatia wale ai. Ai le o whai foi le pe o le mea, foi le lo whai skanga e whabalvalea, e whabalvalea e pe o ngai ke kau e musi tangata, e se le titia, o le ote lea ma whao ngā le upu whaatoi ina lea, e a oa ai. Ia ai fai tete fo wa ele taunga fai se fai fiau e fai ke ke fai fiau e ma fai nga fai ele fai fiau i lana mamoi ai ia saole taimi ma ia saole le mafuanga but e fai tete e va fai lava vala mai lei ma maul me o vala mai ai ai lo fa te le atu ia ata lo fa tu tatu vala ata lo oi alo Jake Ia ka kwaso ia ja. Sa usulo tiana e feso ni fiafi. O lo ko pa lo le ia le ugal pisere. Ale va que ka pise kai la so ale ka ke le uga. Mai pori lo fa mala manga I mai o. Le malava ia so o maneva ia so I le so onga mai la le malanga le a poru. Ia. So wa ta pai ta ku spai. E mo api que os pais so ko ngale. Ia. Ira ka pai ka ko E wa ke le ku share le peva ngai. So mo sunga. A pe lo fa makalanga le. Lo fa malama. E ka ko pai ko study ia so fuka ikas. E o kamala mai vai ngale ele malanga. Ya me se foi meia na tusi wa lenga fai kawo kwa ma ele lo le taimi na tusi ai ya male me ngala in tusi ya. E fo le kawo ngale lo ke fi ai ka pokala. Ia wa gar ka ngol kawo ku se ke sa ro ge fai kawo. Aka kere lo po fenga ngai paulo ke tusi. La pe la kusi mai le fale pe kusi mai Jerusalem ya la kusi mai ala lungole o le mission e la apostolo ma lo che ngale a kai ki ngai ai toli lo ko pa lo ko ia musiko ngo ya mo ngo ya ya ngalo ko poni aftai tele lava ngo ko lu ko leva yaso wa makang marulu ngai tonaki la maunga okay ya leva le ola mama no si soma faftai
Ya lo tele atu ya o mala inga. Ye, apenga foi la ya ki o ko inga. Ya o lele. Koples fa so fo. Fa. Ya. Na mo le no pa. Le to 5 minuti el tatu. Temi, ma wala le no te lola. O fia fa mamla matu le si konito momua ia e papea la se tatu amatai I le vai asole ia ma fa wa to ia tatu wa isi tusi wa vo paulo e sfultolo na tusi ona tusi la ia na tusi lunga le ala a alu fa ia na malanga fa apostolo ia e to le fo ia isi tusi pe fa ia pe 5 ia pia e fa tusi mai tono fal pui ia ai lenga te foi lea e fo isi na tusi ia na tusi I tangata te to tasi a me se lava lana fa na fa lenganga o Timoteo ia ma ai fo lengo le siali ia Timoteo ma Tito ia le na ka ngaro hoi le ngo Tito ali ia le ngata foi le tu se Filemoni o tu singa tu se mai tono foi pui ia tatu tala no mai ino fonga na tu si mai tatu tu sina ele vai aso le la so nei ia au te loa o le ta upo lu se fulu ia o ta upo lu se fulu ese le ma nei fo I o le am tanga o ta upo lu se fulu to le lawa na amata lava le ta upo lu se fulu fa ilo mai e o matu le vesi mai o matu le vesi le ia po ma vai atu ia me na fa mai le ta upo lu se fulu wa uma le ta lili vale ia le ta lili vale le tato fa longo ia nei mai ona ami le Paulo o le au so ma fa ma vai atu ia te la to ringa le la lu ese Paulo mai tonu Efeso ona alu le o ia waanga I Makedonia ua tuanai e ia nuu wa uma foi ona apoa I atu ia te la to I upu e tele ona o lea o ia I eleni ia teulia le wa mata ona o le last o vaenga muli lava ia o le vaenga o le malanga lona tolu le apostolo Paulo le ua fa solo mai si ia o lava ina o atu o ia I Jerusalema ia e se fo le mana ia o le te mi tatu wa le va so le lusu fulu ia wa o le tau po lusu maltasi na o Paulo Jerusalema ia la tatu va ia ai ili tau ma le tele o me matungo fie mo mai fo ni mea nga mani o onga tau mo tatu ili tau nu ule o le apostolo Paulo I tonu o Jerusalema ai o le uoso atu I Makedonia luatu e leni ia po atenai ia famai ua tolu ai ona masina tau pule fo I uteia ia teia ia tau pule fo I ni me leanga I faila apostolo ina a folau atu o ia Suria famai ona loto lea o ia e toe foi maui ane I Makedonia sa ele fo fuanga la apostolo Paulo e toe alu e toe foi I Efeso ia e pia fōlinga mai. E iei se la ngona, ia me se fo o ni fautuanga, masalo iei ni fautuanga na o I le apostolo Paulo. E le te tau ona to e oso o ia I Efeso. Ai I oso atu o ia anga I le atu Asia, Makedonia. E ele mafuanga. Matoli e fo I fai asi vevesi o le melenga tupu, le riot lenga tupu o ile I Efeso. Ai faitau tatu faitau la ele matau po lusu fulu. O le ele nau o Paulo. E to sia maua sona teimi ma fai fe au Efeso. A o le la ua maua mai I le vaenga lea o le vaenga mo mua tu si le la tatu tal noa I le vaeso le la sauni. Ua oke nai sa ilo la po ua tau pule lo le whainga o le semina po se tau talanga muli la apostolo Paulo. E le ngata la o ni fai fe au mai maua I te roa ma le mea lea ua a lau fatu Paulo. A
ami fai fe au o Efeso la ule alu la Efeso ai a ami fai fe au to ina tangata uma e o le ngaluenga o taitai e o mai la i le mele ta o te roa e o mai e fai ai se tātou semina le manei ala i o le tautalanga la apostolo nai amata mai msalonga amata mai le mata o le fai upus montolu anga i lalo i le mata upu le luse fulu anai sa le fai upu e fafa mai o lana au malanga e o mai i asia ia ngai sa le lisi o le vaenga na o mai lo i le fai upu e lima na mua atu i la tu nei ma faatali mai ia te i mātou i te roa e ma tau la o le mele lena ufio o iai e faa umātou i le tātou mata upu o le ngangana le tustala o luka ma tau o luka sa iai le malanga lona lua ai le o ta ua mai lona ingoa o luka foi o le iai i le malanga lona toru o ia le iai le au malanga fai mai le fai upu e le fai upu ngai lima fai mai na mua atu i lātou Paulo ma lisi vaenga o mua atu le lisi le wa umano fai tawina ma faatali mai i a te i mātou i te roa ma tau reora le upunga mua atu lātou ai faatali mai i a te i mātou o le wa include ai bo le wa lavea ai ma luka tu stala ma luka le tu sia ngā luenga ma le evangelia luka ai le umanga o luka e tau mai longa ingoa anga e tau lavea mai e tu tonu ole mātou mako ki aku ia ona mātou fitau ile ngā alanga o le tu e fai ele semina inga le ave i fai fia uma o tua au ia mai se lava Efeso o ina le fia teu talai ia le toi ina i sana teu talanga apua pua i fai fia au muli o na alu e lole o ia faa waula na malanga ia te loro uma le tātou teimi a le a tātou fai use te talo mātou te whaaftei tele lo mātou tua aftei nei fiafi ua fai wina le mātou Paul Klame manuia lo fatasi mai malo mafuta mai ai mātou ala le mātou mta upu talo mtuina atu ia to le tua fai mawhamunianga mo i mātou la upu a o oina mawhamara malama ia maua ai se mea tāua mani mea o ngā ni a o onga mātou te whao ngā ina i le ngata o ngā luenga o lo mātou ngā lurue ai i lau whina ngano ai apalai fo i o mātou o langa yaso whaiso whaamria i o tangata Samoa whaamria i le nei au nanga le radio Samoa pule ngamalau whai ngā luenga whaamria mai le nei po fo i atu fo i o mātou o lo ngā lue i lungo awala whaamria i o ngā lue maise o le toe fo i atu i ainga ia nā le mātou te talo le tua whamangalo mai so mātou se le nei e fiafi ai e tu mau i ato e le vi inga o le whamanua mo le whanitanga o nei maso umalam e o le whaamavau lava amen sa mō le tātou Paul Klame na lewa yaso le tutu le Upega ile Loloto i e whamoe moe e o la tātou whailoa i fo i le vas fau le tāo le valu le asunga fua mo le teimi o la auto auna le poni fonoti fa soi foi mo le teimi God bless